era ikiriza bulungi aye tayikiriza nga yamuwaza buli samaanyi akoba bayikirizaganya ate ekitaaliwo. Omusaadha yandagaana mu jokoni wandagaana mu jokoni dina wangi nikwenda kweyambisaako nti ngeki nikwenda kweyambisaako kameka kuba wazira bantu ate nekyokubiri yaida n'ekiyundo dina edikonta emisumaali waigulu. Mulungi ali kwa Media tukajja maiso n'emboozi ya Ednas Kyewayenda omwana oba omukyala ali ku obulemu ye batusa kugwa buli samaani wabula nga omusaadde yakikola yamala yamwegaana ab'enganda bakaba tebasobola kuba na muntu ng'oyo kyebeeta ekintu era omukyala ono yazaala abaana babiri abalongo owundi yafa oba yaguluka wasigala omwana mulala ayera yenna aba amwegaana n'oyo yafa oba yaguluka Ednas ni famire ye bali babatwalira omulambo bamaite okuziika bali batulayo ebipanga babagoba ati mwizeyo ekintu kyeimwe. Mwami ono mwami Moses Lwale ni baba wa Ednas omukyala ali ku obulemu atukobereko ku nsonga dino muzeeyi ekyalo kikoba ki ekyalo akubira ekyalo kirungi kyentyaimeko banka ati lumulwera ebikuluma bino manafuna operation kwa kuluberebere mwezi guno nebiri kunkosaamu kwayenda kuba bulungi oluvannyuma bakulongoosa ki bizibu ino aniya bankati bakakusala emirundi emeka ono gwakubiri kuba olwasooka bansala eya wansi noduuzi basala eno eya waigulu ku mabunda obulumi nga bungi banange sala Katonda akunige amiina akuwonya byonna byona kisaaki. So ensonga da Ednas tiri kujja kwira ino Ednas yabitukoberera byonna byona nenda kutandikira gano Ednas kumugemera ati yali ali mu jokoni ngali omwalambeire omulenzi ede yamugwaku yamutusako gwa buli samaani ng'omuzire wabitegeerako mperano ebyo bya buli samaanyi byamuntuuka kwaitu byamuntuukira ku wakawano Ednas yali ali bukooli ebuwunga wa muganda we neri n'omulenzi oyo waiswa yemwawulirako ku radio ye nakapakyo nga bamwesire mu studio tiyabyegaana bulungi ni kafirimu kaliwo saawa eno nsobola okakuleetera omuwulire bwayogera mwene era ikiriza bulungi aye tayikiriza nga yamuwaza buli samaanyi akoba bayikirizaganya ate ekitaaliwo. Okay. So kino bwe kiggwawo ab'ebikoli bakukobera bakutegezaako ati omwana bamugemye kusooka tebakinkobera basirika nakyo baba atya kunkobera butereevu tyakimanya aye nze nkifuna ng'afuna mabunda nakoba ategana mabunda webafuna otya ate nga n'omwene yasooka yasirikiramuku yalwakobera ni mwine amukuumye nze bwe mba ndi ene wange naibiri yali ere bukooli ebuwunga wa muganda we olwatuse ku ssaawa y'okuzaala bamutwaire bugiri mu idwaliro nga banze taati yanguwaku embeera ya dina mbi yanguwa ebugiri mu idwaliro nalumuka ebugiri mu idwaliro okutuuka ng'ekiriwo kyakumukola operation aye nga bwezi embeera ya operation bwetambula mu malwaliro ebyo tebibulawo niwe ntabyogera byabye nambidi kale
natuuka bamukolako okujja okola bati ng'abaana babiri. Omwana owundi yaja abasoga bebakoba atukozi agulwike nabuuza omukyala eyakola operation ku Dina nakola nti kizibu kyekituuse kwoli yakoba ati Dina nga bwali mufunda wano omwana olwo owundi akosiiza mwine yamunyigiriza mukulwawo oku ole yaja oli n'okufuna okosebwa okwo yaja perano bwe batoola mu kiro ekintu ekyonooneke nali ni mutabani wange ni mama wa Dina owundi twagema ekintu ekyo tukitwale ebazaala omulenzi yatuusa ku Dina ebizibu ebyo bwe natuuka nga tuviire bugiri natuuke Buwunga natuukira wa chairman kuba nze ntambulira mu mateeka nabuuza chairman erusi wano bamundagira namukobera nti munandije wano ninzazaala omuwala Dina akuumibwa mwami Kiswiriri ali mu idwaliro bamulongosiza bamutwalemu abaana babiri ayo n'owundi agulwike nendo ntuuso w'omwami gundi azaala omulenzi eyatuusa Dina ku bizibu bino basobola okuziika ekintu kyaibwe kino kyetuleese ekindi chairman tiyali mubi yaja yatutwala mu maka mwe bazaala omulenzi omusaadha ndowooza yali awulya esitole kubanga mu idwaliro yaliyo mutabani yeena ngaalese mukazi we okuzaala unfortunately omwana ye bazaala yeena yafa baleeta omulambo okuziika eno ndowooza abaga sitole eri mu idwaliro twajjanga okutuuka nga onaategeera ebiriga mu idwaliro etuuka musaadha nze ne chairman nibe nali nabo yayemerera mu mulyango yakwati chairman kingo ondeetera abantu mu luya abantu bakoba ki chairman nziziza musango gwaki ngayemerera mu mulyango agati yakwati awazira musango aye twidye mutabani owo ebintu byakola ku muwala yebeta Dina abango wa Kiswiriri bamutwale mu idwaliro kumulongosa okumutoolamu abaana aye muviiramu babiri owundi agulike kuno neetuleese ng'obugangwa mukole ki muziike olaali naye akaaliwo bakali mu idwaliro bugiri yatukoba ati nze ebyo tibiidi muve mu maka gange muve mu chairman ondeetera abantu benze bentayidde mu maka gano nze tidde na mwana wano omwana wange akaali mwana muto tasobola nakuzaala ye mwana ki ye mulikoba mwijja naye mumundage mumuleete ankobere nze bye muli kunkobera tibiidi akwati ife omulenzi titumwidde aye omuwala atukoba nti mutabane wo niyamutuusa wano ati nze nzira mwana wano nti mumuleete aidha nkobere nze tankoberangako nze ngaate ayenda kutawana na byanankane byankola eyo nakoba chairman omusaadha muleke nze kantwale mukazi wange ewange naibiri nje nziike ziraliiza mu kiseera ekyo nga aliko ati muvuga ono omwana omufu omulamu mwali mukugemye nga muguleseewa nagwo nga tulinago geenaawo tugumuleeteire mwali nga mwagusiba mu lugoye nga guli masuuka oba nga guli mu lupale twata mu bugoye perano oluvannyuma bwe tugobebwa mu maka ago twajja wa mukolimi wange weenaawo ku Buwunga twakola enteekateeka asobola okutambuza omuntu oyo okumutuusa ewange naibiri okuva e Buwunga e Bukooli era twamuleeta namuziika amagombe gali wano wenamuta so omala okumuziika ensonga edo temwamandi mudongeze mu b'obuyinza ng'oteeka okujja nti wakumala ediyo ayi mu b'obuyinza beene nze nakoba bwe ntuuka eno naye taba buwangwa banaabire ne bayisaabire baziika omuntu wange oyo mu bugangwa ng'abalongo bwe bajja okuvaawo naabikomya nga tyenda kusika miguwa kino na kino nzira kyenja kufunamu kuba byona bikukostinga bukostinge otemu sente oje okole wano ati ira wale rather than the costs nga tebyo tira kutawana n'ebyo zira kyeki value erimu
Okay. Ate Dinansi ono omwana yasigalawo muwe ne butisano yali mala. Ono omwana yena bamwegana. Ono omwana yena nti niye mujayo kye babafwako. Dinansi biseera ebyo mwezi gwali gwa bwentayizukira bulungi awo nomaawo ndowooza bawawulyako ku program ya Nakapacu yajjayo ku Nakapacu bayita omulenzi mu studio ndowooza bankolete ka video yako okawulire ojja kubifuna bamweta Nakapacu yamweta yayikiriza nga Dina mukazi we yayikiriza n'abaana bamubuuza ati obawa obuyambi be bamuko batandika okumuwa obuyambi paka nabuti tufunanga kuwale 10 kyagereza Dina ninzo omulenzi mwene tumubonanga ku physical okutwa kumubona mu kifuananyi bo yali mu studio ya Nakapacu kyonka obuyambi tubwidanga ezira waire a single penny. Okay. So oli mulwaire Dina mukyala alina obulemu yena ndi kumuboneza kyasobola kwekolesako omwana yena mulema yazaala otubira otya n'abantu bano oba beesaawo otya mperano ekirungi nti ndi kuniba nange bano bona banafu mu kukola ye bagezaako okukolako okwagala ekyokulya byetukomako ebyo kuli bamere yakulya bumwogo obwo n'obubooli obwo twabaawo. Okay. Eza kindi pozi ebindi ebaawo ku activities zinazo baza government bakoba banani nga kiri kumpi awo ekyo bamuwayo ku polisi gali olubaiza babaga ku sukali ate ogwali na mulundi mulala tibayirangamu kale mukubye bwaka wano mu ngeri Katonda yaba ansoboze isa yona kulya na kunywa amazi ga bwerere gano getu nagaifu gabowa omusadde akalubye okuba obuyambi tagezanga nakunairwa kuva ni bali ono yaje Nakapacu paka nirerezira ngumuzaire wiro otya mule tishikukosa ino okuba nga busano olina omwidu kulwaye nga yeganibwa akoba nti amuzalo oli kuzo omuntu ayengere bamwegana tuwe balikira moti ajakula atya ekyo ndina okweralikira kubanga niwe obairo kale kutuka yendi bakobera embera yendimu ndi mulwaire ate kasiro tandiko kulwala mu myaka gino gye tulimu kubanze ndi 73 21st January ndi kutandika 74 kale ndi mu age eyolekera okufa kale tidi ndina na wale ya amani singa nvaawo ebirwaire bino bitandise okunkosakosa mu myaka gino bwe nvaawo abantu abo basurvivinga batya ni wale yendi nayo. Okay. Kubanga bazira buyambi bwesimbu buli kuva mu government nti bajja kuba sponsored mu ngeri eno be Fedi bano omwana anasobola okusoma tikidi kuba tasobola kutambula amasomero gali wala tidi awo eyo ni wale yendi nayo atenga omulema abasomye yena tomanya Katonda bwa mwanukula abako nikyasobola okuyiya ti mulema omuntu yena Katonda nasawo kyajja okuba twalina kuku abaterevu nga nzi yamalo yakula yalemerwa okuvaamu enankani amulamu oyagana alina obulemu yavaamu omulamu so byabena bya Katonda. Ate mama Dina mwene yafa mama azala Dina yafa era yafuira buwunga kwidwaliro yali ajire owono mukulu wa Dina ebuwungao bana yavwao yasulayo enkyako ajegale buwunga kwidwaliro afune treatment yaja n'omuwala muganda wa Mariamu wale lwati amakuveranda wano nga batuli wano ola ajire ku Dinisa amufunire obwidanda bamukobyamu yakwabanye nati mama ti ama nkufuni yaja ku Dinisa amufunire enankane obwidanda bamukoba buko ati mugala iwe mama we nali kufa ajire ku Dinisa okola kye kufuna amakerenda nakinaki era yafuira kwidwalira ku veranda mama waiwe yafuira kwidwaliro ebuwunga kwidwaliro
Kumoze bwaki kwobisemu nga baba okuza Dina nga azira ku mama we ate nga mwali ku obulemu nnaku y'amaanyi ayi wabula nti Katonda mulungi. Omukyalo oyo twayawukana naye mu 80. Maama we onaaliwo mwebaza era mwebaza eri ewanga lyona lyona limpulire nga ndi kwebaza omukyalo oyo nti tasosoire era nga tutuuse wano tumanya nga tinazaala Dina mwene bako bati kene ntuuseewo aye mbeedi nga ni maama we andaza isanu maama we okay tutaire mukale andaza isanu andaza isanu nga tutalaga bambi tichangu nga tibakukobeire sa mami aje n'omutima ogwo gw'okwenda abaana bona yanza ino era ni duzi muganda wa Dina yali yakavweno kuba yayidde okumbona obulwaire buno yagola duzi nolwaleero nankubire ku isimu ng'ali kwebaza maama we olw'okundabirira naki basanufu olwa maama waiwe nti atwala obuvunaanyizibwa yendi bali babiri. Kali muzeeyi tukumaliikiza muzeeyi so buti ensonga dda Dina iwe wadirekeza Katonda tokalina bwire kusumbukana nti njagala nobona nga bimala ssente na biseera bimala biseera wabula zenesigama Katonda mwene buyinza aizi abona naidi lwaki kyaliwo era naidi enkomero ya Dina bwe yamutandisa ne bayinza okumukomenkereza kanje mboneko kw'abandi nga we nkukobeire kuku ndakwira twaye neyanziiza okumpa akagaani ako okwogeraku nga nkobere iwanga embeera yetulimu n'omwana oyo abawulira olw'obuyambi basobola okugemagana niiwe bona bayongera okutulambuulako ngezizaako okulwanirira obulamu bw'abaana abo kubanga mu 2013 nakyazaako wano abazungu musanvu mulamba guti basiba wano okuva essaawa 4 paka essaawa 12 era twava nabo wano twajja twasula emuyenga aye Abafirika nga bwe tuli abazungu abo kuba oluzungu mpuliramu ku katono bava wano abapolimizinze nti balina okuzimbira Dina enumba waka wano era ne bwe muyenga twasula yona bakinkoba nga bankoba nti oluzungu nduwulira bankoba nti tulina okuweereza ssente Dina mu muzimbire enumba aye coordinate yali mu kintu kino yabirya oba abazungu tebasindika no aye kodi nimo mukola muti coordinate ali wa ku kyalo kuno ebyo tubireke yali wa kuno ebyo tubireke yo Katonda wange yali sente Dina anyway it's okay tomana obuoya wali kwa muti yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe bamuwa kale watusatina tunawalowooza nti eriyo hope eyo noleyayo omukulu acoordinatinga n'abazungu yena yagira mu America olowooza kabira kaliwo oludegere lwakutuka kale bambi yamala yegira mu America azirayo nungo musuubiramu ekikabiri bantu bazibu kale muzeeyi nkuwaineko yo n'ensi yetutambuliramu aye kizira tabu ekikulu bulamu bwonka Katonda eyatuta mu nsi muno n'amaana bwona gitambulamu okuva ku ntandikwa yaayo baka ni ku nkomero y'obulamu bwo